Kunandia invitaygi kicharinanchikta songonchikta Diospaj qillqasqanman uyarinapaj imatachus munan Diosninchik tata ruwanata yachanata. Chaypajtaj invitaygi munasqa khuyamasi kicharinata kay libro de Romanos capítulo 10 versículo 2 maypi ninkay hinata. Paykunamanta testigo hina nini Diosta tukuy sonqo qatiyta munangu manataq chayqan yachayman hinachu. Apóstol Pablo yakisqa kasarqa imaraykuchus wakinkunaqa fanáticos nisqa karqanku maytaq runas kanku aska yachayniyuq pero mana allintachu llank'anku Diosniy tatay nispa misk'i siminkuwan kanku munasqa khuyamasi nitaq astawan yachayta munankuchu Diosninchikmanta. Chayrayku Señor k'amisawanchik kunandia tukuy celowan mask'awanchik munasqa khuyamasi. Ari, payqa selakuwanchik, payqa munan payta qhawanata, payta uyarinata, paypi creenata, imaynata qhari warmi munanakunku, imaynata qharipis warmipis matrimonio ukhupi paykunaqa qhawananku tiyan munaspa qosankuta warminkuta. Chay munaywan kunandia Diosninchik waqllakapuwanchik. Kay pachapi aska creyentesta munan tukuy sonqomanta rinankupaj payman tukuy celowan. Paypi creenata, payman rinata, nitaq munanchu fanáticos hina mana sut'iyuq kawsanata. Chay invitasuyki kunandia munasqa khuyamasi ripunaykipaj payman tukuy munayman. Chayta yachachiwanchik kunandia Diospaj qillqasqan kayakama.